wā o le aso, ala mai o nisi nei o tātou tā la fau o mawhai ona tūwha te sia lau Radio Samoa, mō lau whaafunga anga. Wa amata nei sa ili ilinga le au nanga o leo I se whaalavlawe matautia. Ile mua se fale I se tasio no whanga ua tā ua o Ruapehu, settlement I rangataua. Whamaonia mai leo na o lātou maua o se tino maliu, o se li I onos fulua tau sanga le matua, e sua whaia John Allen Seymour, I lea no whanga, au whasolo a lātou sa ililinga. Ma ua o le ua maliu e o na ina le fale, na whaatama I le afi. Ma I tūlanga o le mta upu ua iai nei le taritonunga o le nei mu e le o se whaalawilawi na tūpufua, ai o se whaalawilawi na tūlai mai, ona o se ngaio inga na whaia ma le mauti noa. A o whātino ai ngā luenga le au nanga o leo I le whaalawilawe sa whamawina le wala au ane o le lātou au nanga. O whaalawilawe te tupwhafua se, I se isi fo I o mta upu, o se la vea I lungo le awala o le State Highway whaiva, lata ane I o hakune. Ma I le mta upu e whaapeo lo o a awhia e ni ta avali se lua. Ma ona o le tu ngā tele o lea la vea na maliwai se li e suafa ya Jason Savage to suli matau sanga. O le mea matau tia I le mta upu o le li o Jason Savage ua whaamaonia leo o ia sa au mau I le fale o le li o John Allen Seymour po le ua whaingoina I le ngangana Peritania o le border ma whaailo ai leo le fiso o tai o ia whaalawilawe lua. Whaalia e sui o le au nanga o leo se e whaapitoa bo detectives lo lātou ngā lulue e sa ili le sao ma le tono whaamtalanga o mea na tutupu wa afuai le tūlai mai o ia whaalawilawe. Mai I wō ma e si la fia John Allen Seymour na o lātou tā ua le te leo suinga I leo langa o le li ai mai se I tūlanga na fia ilo na soifua maloloina. O ia o se tanga tā upito I tālenia ma anga wa atele I ngaluenga wha insinia. O se tangata whai pisinisi, ma o se na matua I alofangia le toa tele. Whaalia le whaatino ai o se sauninga e manatua ai a Allen Seymour ono sulua tau sanga, ma I ele tatununga o le ato a tele tangata e anga I atu, mo le whaamoe. Inisi tala wa whaamanino mai nei le tai o le itu o loa ngai le malo, po le vaenga whaapufai le leipa, lo lato langolango ina ai o le whiangainga o whaatawa inga le vao o New Zealand ma le malo tele o Intia. O le nei whianga inga o le awa ai le whaatino whaatawa inga o loa I le wawa tunu e lua, I lalo ai inga uo lato io I ai. O le langlango ina ai le vaenga whaapufai le leipa, o le nei whianga inga o le amautino ai le pasi ina I tutono le panemene, e au fiai ma le langolango a le National Whapea le Act. Tā ua e le tai o le leipa ia Chris Hipkins o le ale tā fia, le vaenga whaapufai le whianga inga, ai whaalia Hipkins paule tūlanga te tauna tiro stoa ai o se popo lenga o le tautino lea ele malo I le o atu le 2 piliona tā la Amerika o le taua o whai o pisinisi tūma oti te uwhawhai ngā luenga New Zealand o le ai to tono Intia mo le isi se 5 tau sanga. Whaalia Hipkins o se fuafanga ua iata ua e matua I le whetawi, ma oni fuafanga ua ia whautua I nai tangata whai pisinisi e vatua lātou o loa ia atunu I fafo, po o exporters ina I o lātou tanga I lelei I ia inga, oni tu e ono o iai se tūlanga maa ale lo lātou tau mwhainga. Ma oni whetu wha inga mani fuafanga sa tā ua e Hipkins, e mauti noa lava le lātou le langolango ina I le taimi o whaatino ai whaatanoanga. O le amalanga atu le minsta o whewhatawa inga o Todd McClay I New Delhi, India, e saini aloa I le nei whiangainga I le asonga fua o le vai aso asau nei, e ui ua whaamanino foi, e sui o le vaianga o le New Zealand First, lo lātou te enai o ia fuafuanga. I tala I tālonga, o se vainga winga ese ma se tūlanga e le I vaaya mua I tono tālonga lakapi, le tā alofa atasi ai mo se awe tasi, o se tina, ma se tasi o lana whanau. Ai pei tai le nei tau sanga wa tae ai, e le au tai to fitus fuma 5 le manusina, lea tūlanga ina ua maua whaamtalanga. I le ta alofa atasi ai o le tamai tai o masui mata maa lii tau wa sa Bauraraisa, masi ana tamatene o Marilyn Rose Bauraraisa. O se talafa asol pito le I ta alonga lakapi, ai meise o le ta alofa atasi ai I se ta alonga whaavao malo. O masui matamali I tau a sa Bauraraisa o se tasi lea ua loa lona tautua le au le manusina, pe ona ia kapetina ina ai o le au.
e le lewa foi ona mai atu le whaatasinga o le tufa ngā whailonga taua loa mō taalonga la kapi, le Pacific Rugby Hall of Fame. Lea na mawaina e lea ta malii le whailonga o le Seiuli fia o whaamausili Women's Player of the Year. O se tamaitai wa tele taalonga wa avea ai o ia ma ave fu o le atunuu. Ile ngata le taalonga ta ito sifulima, ai whaapea fo le ta ito fitu. Ma ta amirisanga I longa ma upito I mawalunga wa ta o le Farrah Palmer Cup ma le Melbourne Rebels. Whaalia le tamateine a masui ma tamaalii o Marilyn Rose o se whaalongona winga ese. A o se vaenga wai loa ma malamlama le iai o no sa lau ta alo whaatasi I taalonga o Kalapu Lakapi. Pei tai o le mawai o le ava noe ta alo ai tu langa whaava malo o se itu waia tilo se ava noa le au maua. Ma ua maua fo ia te ia le anganga whaanga e tia o le mita ma le fia tele. Ai mese o le langona mawhana la te ta alo whaatasi ta longa. O tatu telefon na o mwhaina tu whaatasi e lau Radio Samoa a walo whaafonga anga le nei tu lau le aso whaafitai whaafonga mai tau